Selam dostlar, bugün sizlerle birlikte Minecraft Bot. Bugün dostlar karapayım Minecraft'ta rahatlardım olmuş. Bugün dostlar 7. odacıkta almamız ya. 7. kalıpta almamız. Tamam lan, eşin çardak yağmur değil. O koyalım. Bugün dostlar ayaktayız. Mevzu basta koyalım ya korktu dostlar. Gözüm basta koydum. Şimdi bugün ayaktayız. Salıp bittik. İkinci etajda mana salıp bittik. Terezeyle koyup endi. Onun sosun koyamız. Bugün dostlar osonday oldu dostlar. Hala ayaktayız. Bütçeni bırakmayız bu dostlar. Ya, hey çok dostlar. What? Creeper bizi öldürdü. Yine dostlar öldürdü. Rahmet sana Creeper. Dersan. Neresi ciddi aldı. Evet bizi Creeper. Dostlar жасап біттім. Мынау мынаға келдік. Енді бізге осындай магаз етіп жатыр достар, кешіріңіздер. Магаз етсем кешіріңіздер. Сотқа осындай. Міне достар бар құм ұлып келу керек еді. Dostlar alып жатырық. Dostlar mені әкеп пісіріп жатырмын. Нахажайықшы. Міне. Оны алып бізге алтау керек достар. 6 шынадан 16 шыны жасау керек. Терезе. 16 терезе керек. Жарады төбеге шығарайық. Қашеттерге қоямыз. Мына шеттерге. Достар, мына шетке емес, басқа шетке қояқшы. Міне. Бұл алдынан қойылып тұрған жоқ. Давайте шетінен қояқ. Ал шетінен. Қараңыздар. Күн батқанын көруге болады. Бұл әдемі енді. Достар, қараңыздар, қандай керемет. Майнкрафттың осысы керемет қой достар. Кеттік. Аяқтан түсекші. Ашық береді достар. Қазір жақтаймыз.
Mana nayaqa mana pişip bulma oldu pişipti. Başla ikini birinchi etажga da qo'yish kerak edi. Mana yuzini ham koyamiz. Endi kelesi sarg'am. Mana dostlar. Daha da kerak bizga. Daha da 16 panel gerek. 16 стеклянная панель. Жасап алайық достар. Oldu mana. Tamamlayaq da. Oldu dostlar, qo'yib bitdik. Endi yo'qtov kerak. Mana yo'qtadik. Qayoqdan? Nechimiz? O, kun chiqib kelatur. Haybatib qo'ygan. Bir shaxta tutib kelamiz. Bir shaxta tushib keldik. Dostlar, qizamiz bo'lib qoldi. Dostlar, mana ademli bo'lib qoldi. Uyga televizorlar qo'ydik. Uchta qilib. Kelesi bölümde charger satacağımız. Charger yasak koyup atırsamızdır. Dostlar, mesela nayaqa osunda niye koyayım? Nayaqa osunda basbaldak koyayım. Kelesi bölümde ili gaz koyasanız ve gaz koyarsak dostlar. Bunun da yaptısını öldürüp de yazıp koyamız. Gerçekten güzel. Bizge olsun ne gerek? Nasıl olduklar? Gaz. Oldu mu? Yeniden. Sen ne oldu semiz? Bu tutamını. Ya ne yapsa gerek? Oldu mana. Mana dostlar. Aslında yeni istedik. İli. Niye kol gerek ekan? Ayaktan koyulacak ekan. Yok koymasak acımayacaktı. Bundan yaktıkında olsa gerek dostlar.
Бұл достар. Достар, осымен аяқтаймыз. Болды. Бүгінгі бөлім аз болды. Кешіріңіздер, бәрібір. Сіздермен бірге болғандар болады. Келесі кездескенше сау болыңыздар.